Džemal Bijedić poginuo je u avionskoj nesreći na današnji dan prije 36 godina, 18. januara 1977. godine. Zajedno sa njim poginula je njegova supruga Razija, te još 6 putnika i članova posade. Avion je bio na putu za Sarajevo iz Beograda, jer je taj dan Bijedić prisustvovao ispraćaju Josipa Broza Tita u Libiju. Zbog navodnih loših vremenskih uvjeta, avion je udario u sami vrh brda Inač, na planini Lisin iznad Kreševa, prepolovio se i eksplodirao. Između brojnih činjenica izdvaja se ona da je tadašnji šef tehnike u bazi Jugoslavenske narodne armije, INA, koji je prvi stigao na mjesto nesreće, rekao kako je visinomjer namjerno bio namješten da pokazuje visinu 20 metara veću od stvarne. Misterija ove nesreće do danas nije potpuno riješena. Džemal je ubijen u aranžmanu vrha tadašnje INA. O tome govori niz elemenata, pa i neki podaci iz Vojvodine upućuju na to. Ubijen je jer je bio logičan nasljednik i pretendent na Titovo nasljeđe i funkciju. Bio je najafirmiraniji državnik Jugoslavije u svijetu. Imao je 3 mandata kao premijer Jugoslavije, a Tito ga je jako volio i poštovao. Ubijen je zbog toga, ali i drugih razloga. Džemal je, naime, bio veliki Jugoslaven, veliki Bosanac, bio je veoma zaslužan za afirmaciju i ravnopravan tretman muslimana Bosne i Hercegovine u Jugoslaviji. On je bio ledolomac u procesima afirmacije muslimana kao ravnopravnog naroda u Jugoslaviji. Govori Bijedić u razgovoru za agenciju Anadoliju. Dodaje da su Džemalu Bijediću mnogi zamjerali insistiranje na tome da se muslimanima u Jugoslaviji, odnosno Bošnjacima, prizna status naroda. To su mu mnogi zamjerali. Naročito Svetozar Vukmanović Tempo, Vrhina i neki drugi ljudi koji su ga kritizirali. On je to s indignacijom odbijao, vrlo efikasno i efektno, pojašnjava Bijedić.